Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukelo kwesimanje sekuletha zona indaba ifika ngaso ke isikhathi ukutrenda kwamavidiyo ke amadala akhe lapha ke uTamara ke osethe wasusa ke ukukhuluma einkundleni zokuxhumana wakhulumela ke wona ke amadoda sekuvundulule ke iaccount yakhe ke endala ke uTamara lapho ke ayenza khona ke amavidiyo ke angalungile mbukeli ke awuyizwe ke nansi ke omunye ke umjida ke esho ngempela ukuthi ke lokhu ke okupostiwe ngawo ke amavidiyo akhe ke uTamara ngeke kushintshe ke ukuthi ke bamvikele ke ezintweni ezukuthi ke amantombazane ke akhulume kabi ngaye okwakuphawula mbukeli ngabe kuthini okwakho ngalo lolu daba lwamavidiyo ke athe asabalala lapha einkundleni zokuxhumana ke ngaye ke usisi ke osethe wakususa ukukhuluma lapha einkundleni zokuxhumana ke okuthiwa ke uTamara mbukeli awuye lapha ke ezathi comment section sizo uvo lakho ukuthi ngabe ke wena uphetheni. Siyabonga manje ngempela nje dadewethu uyilento ubona ngathi izokwenza ukuthi siye umsupport inkulumo zikaTamara mangabe uthi akuyosesha i-account yakhe enye endala mhlambe noma enye ayisebenzisa ngalesi sikhathi ubona ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi siye ukusupport inkulumo zakhe asinandaba nempilo yakhe thubeka asinandaba nempilo yakhe ukuthi uphila impiloni noma ngabe ividiyo yakhe entsha noma ngabe kwenza asinandaba thina asinandaba kwangempela futhi asihlangene yodwa vo lesinendaba nayo thina yinkulumo zakhe ezakhe isizwe zakhe isizwe ma umuntu esifazane ozaziyo ukuthi ufunani ufuna ngabe uyawalandela ama-advice kaTamara ufuna ngabe uyafunda lapha kuTamara kahle le nkulumo ayikho ngabantu besilisa ingane bantu besifazane kodwa manje niyamthuka esikhundleni sokuba ngabe niyamsupport ngoba kahle uyanifundisa noma ngabe kuthiwa unamaphutha angakanani kodwa uyanifundisa and unifundisa ngeqiniso so bafethu ake niyeke ukwenza lento eniyenzayo ngaphandle ukuthi nina nisafuna ukugqugquzela ukufeba amantombazane agqugquzela ubufebe kuphela esaziyo thina ukuthi wona alwisana ney'nkulumo zikaTamara sikhuluma ngey'nkulumo ila mantombazane agqugquzela ubufebe kuphela ngifuna ukuyicacisa impela ngiyigcizelele le alwisana ney'nkulumo zikaTamara umuntu esifazane ozazi kahle ukuthi uyiphethe kahle ngeke umuzwe elwisana ney'nkulumo zikaTamara kunalokho uzofunda because akekho umuntu omsulwa emhlabeni akekho umuntu oyingelosi lemhlabeni sonke siyizoni kodwa sikhuluma ngomuntu esifazane ozaziyo ukuthi ufunani uzothatha akakubona kathi kuzomsebenzela enkulumeni zikaTamara ashiye kungamsebenzeli ngeke zamlwise manje mawubona ngathi wena uyaniphazamisa ekufebeni beni vele nizomthuka kanje uTamara yabona.